ugodolo kuphi ungijwayela kabi wena angikwazi ukufundisa ube insizwa bese wena uzongisanganela mina ufana nse nalesiphuphu lesi esiumakhalana kaTshatha lesiduphunga lesi siyangifeka sizenza insizwa kaningqonda sinayo sa drop out esikoleni ayiganiwe lento ayikwazi ukuzehlisa nje ekhweni ayinalikho nje ezehlisa kulo nje inja the khonkothayo ehamba indova ikhwela phekwa abantu abadala ngokungena ngqondo ngendlela ukuyisiphuphu ngawo le yanto yena ujahe nje ukulenga lapha phezulu umfana wami wisikhotheni ngoba mina nje ngihlonipha izinga ngilona mawumholi awuzenze izinto ezenziwa ziyiwengu ngoba ukhathizwe angisoze mina kodwa mangabuye ehlathini mfana ngiyekubuya uzobuya kodwa ngoba ke unedatha abakuthengela lona ngokukhohlisa abantu siphuphundini uyigwala unjalo ngakubona ubengwa abafana kanzima ngapi lapha kwenye bekubeka ungasazi uphendula uthini thina lento esiyiyo wobuza ukhathide mofuna ifundo ifunda ukhathide ukhathide siphile na iminyaka namanje siyaphila ukhathide siphile na kwi-media industry siyayazi thina lento ukuthi how do you survive in a communication platform na kwi-media industry and ukusebenza kanjani hayi ukhuluma nje uthuva ukukhulumayo ukhona ngisho phela abantu abadala ayona ipolitiki le ungahloniphi isilimo lokwazi lokho ufuna uphendule isisi la ukhona uhude lonke olushiyusheke njengempunzi kade wanqala mina ngiyithulele khonkotha njengenje ukhuluma uyiphikisa kuhlala phansi uqwashe lebusuku nje noma nomphukula iBNB le ka 150 bese uconnecta kuyi-Wi-Fi uyibuke nje la wakhuluma khona ukuthi usuyikhulume wayiphikisa kangaki sithutha ndini khonkotha njengenja lenja le